India le China borak chuan zia omlam alapan theime olawa inremna le muanna soidun thin ma sela China ero chuan chet lalarengin mani mei khan China hian LAC nei taka sipei thahnem tak alada bela India po in pangong so chimlam chu uluk taka vengin an khi thlai renga inralding sa rengin an ombok ani India hian PLA te chu inremna dan bo chhia pu in India Army te chuan India sipei te chu Buaina chok chuak masatu an ni ngai lawa silai po an met po ngai lawa ni ti in an soi India le China External Affairs Minister te patni in inremna thu an soidun khan ra tha a chhuwa don nge kan lo thlir zelanga tuna ero chuan China hi an la inbun nget tu nei in alanga Indian Army chuan China chu vozuin amma anga Buaina emo indona chok chuak ang zonga an che ani chuan amma aya sipei thazok le in puwa chana thazokin alo muak to don ani ti an soya hei mei baka khasi khlangin ladaka chuan sipei te chu inraring sa ringin an omdon ni in an tar langbok India sipei te chuan China sipei te chu mun she om an lapal tlang tam lo awangin India sipei ti ain rilrulama le taksalama an inring lo zok ni in an soiboka China official media Global Times in India sipei te chu thasika an inring theidon lo ni a atarlan chu Army Northern Command lam chuan changlet ngalin Northern Command spokesperson chuan India sipei te chu thasika po indo theiturin ladaka anin pei reng don ani ati India chuan rimna adua ramthenom tenen po ralmuang taka omadu reng thina China nena border lama inbiak rimna nei tum rengma se a cheber thleng theiturin anin ring renga ladak chu thasika avozwa thin hlea November thla atang phei chuan vurna satakin athachina ni atibok China in mei thla a ramrilama Buaina arun siama tang khan in ben na tur munte health facility te thomnoda na turte Ralthuam le silai te ei turte le inti lumna tur man ruate wavel na atana tangkai te chu boipui felvek alo ni to ani ati a spokesperson chuan soizelin India sipei te hian siachena experience an lo nei to boka wangin China sipei te ai chuan an din mun a thazok don ani atibok rotang rota atal tanel an siam chuan mamole manrolak lu ati olsam hlenin a soiboka airbase tamtak sipei te omna mun tur omboka vurtla nol na tur manrua November thla man tur chu peifel ani to a tuilak na tur pipe te chu peifel vek ani to boka hei hian sipei te tan thil ati olsam dona sipei te omna a anin ti lumna manrua te tengle misai le Ralthuam dang omna tur po peifel vek ani to in mamo turang chi sang po peifel vek ani to bok ti in India spokesperson chuan asoi ani Pakistan le China in an hlau India top secret weapon kali 5000 hi India in indona manro asiam zinga electric circuit mang missile aircraft le melmate satellite top thei masaberania kali hi kilo ampere linear injector ti da ani DRDO Defense Research and Development Organization le BARC Baba Atomic Research Center te hian kali in man mek linear electron hi an siam chhuak ani kali siam tu te hian kali hi Ralthuam chak tak ni turin an ruap mana India lam hoi hian ramdang in missile lo kap ta se kali hian relativistic electron beams chak tak a pe chuak ve ngal don ani kali project hi kumsa khazakwa somjat panga de to khan alo om to a khati laya BARC director Dr. R Chidambaram chuan electron accelerating machine siam chu alam alo ngei to ani he project hi kumsa khazakwa somjat pakwa a tran ni in electron pulse 1 mega electron volt second za chunga pe chuak thei chu khati laya an thil siam chua tumber ani he relativistic electron beams REB te hi high power microwaves HPM le flash x-ray FXR siam chua nan an mang le don ani he accelerator masaber hian 0.4 GW a pe chuak theya hei hi an accelerator siam thar zela apung zel ani heng te hi kali 80 kali 200 kali 1000 kali 5000 le kali 10000 te annia kali hi kumsang ni pali khan man phalna pe kalo ni to bok heng kali series accelerator te hi single shot pulse gigawatt electron accelerator ti ania heng accelerator siam chwa masaber hian
0.4 GW power ape chuak theya athar ber ero hi chuan 40 GW power second somruk chungin ape chuak theidon ani kali 5000 in microwave radiation apek chhuate hi pathuma tanga panga GH inkar anni a second somnga atanga za chungin 1 MeV electron ape chuak theibok a power level hi 40 GW ni in a current hi 40 kA ani boka kali 5000 hi ton som zeta rit ni in kali 10000 po hi ton som ni paru zeta rit ani heng kali accelerator te hian cooling tank liter sing khasang ni lai an mamo ani pulse detonation system te hi gas turbine engine aya man ol samjok engine ani a detonation hi thona vela mang tur chuan hun adu rei deuh thina TBRL te chu he engine ti chaknan hian boipui mekin system dangle UAVs ate an mang theidon ani missile technology expert Rajiv Nayan chuan India scientist te tan chuan pulse detonation technology siam chu bungthar kaina ani ati a he technology hian missile te cruise UAVs le anti missile te tan atangkai hle dona missile le drone tan pon atangkai hle don bok ati ani DRDO te hian kali te hi thil chi sang sanga tan an mang tangkaya man tangkai na tur dang po an langai to zela medium rocket range te nena tangkopin anti satellite waipona te po man thein hei hi China ho satellite rocket te chanlet na na man theidon ani X-ray apek chhuate hi ballistic research atan defense ballistic research institute Chandigarh chuan amang boka microwave apek chhuate hi EM research atan an mang bok ani DRDO wa scientist te hian microwave apek chhuate hi light combat aircraft a electric system te enchin nan amang bok US Air Force le Boeing te chuan electromagnetic weapon counter hardware high fuel microwave advanced missile project chu antlang zerve boka enchin na an nei hi a hlotling thokhat lea mini somruk chungin a target te chu a fu vek ani kali pek chwa electron pulse chak tak le EM radiation te awang hian kali hi high power microwave a man theirin ani boka heti khophian tangkai ma se kali hi defense tama man tak tak thei tur chuan hun ala du deuh dona asi sem te hi siam mek zel ani a recharge time te po ti changtun mek ani kali 5000 hi India hian enchin na aneya a hlotling ni in thuleng wa ka to a kumsang ni som pania siacheng glaciara chiat na thleng wanga Pakistan sipei za som thum panga zetin nunna an chan khan kali en enchin na ani tia rinda na oma ma se hei hi kali enchin na ani ti finfiana ha omlo kali hi IL-76 aircraft le airborne defense system atan malani ti report alo om to boka India sarkar hian national security chungchang ani awangin he project hi chiang takin akwang zar du lo ani